گودار و شوپینرن رادیو ریباز اف ام هر داری دنباش از علی عمرم از گرک نوجن و چنج ورا پیشکش بگم دست پیک دا فرمو گرنگترین سنوچا بما بستا بشداریه د جوینن اپوزیسیونا سوریه ین تایبات به پروسه سیاسی سوری دا و کمیته دستوری شاندکا پل بلنج انجمن اجتماعی کردی لسوریه و هفته به برف ریاض پایتخت عربستان سعودیه بریکوا اسایشن پیده اندامکی کمیته راویشکاری پارتیا دموکرات کردستان سوریه برپرس انجمن خوجهی یا انجمن اجتماعی کردی لباجار قامشلو بزورا چکان رواند گمیکا لیستوکن زاروکان لگولیستان خابور لباجار حسک کت و ده دماکو زاروک دگامیه داد لیستند انجام دا 15 زاروک بریندارمون گروپین چکدارن سر به ترکیه و آگر و دارستان و گراوا دنا و گولا میدان که دا یا لعفن خستن و شوطاندن ماریا زخاروفا بردفکا وزارت دروی روسیا رادگینا کوه بونا بیانی د سوریه دا ناهلا کو او د چاره سریا سیاسی یا کریزا سوریه دا بشدار ببن دنباش اندامی کمیته پیوندین دروی انکسی اشکره کر کو شاندکا پلبلند یا انکسی و سردان سعودیه بکا ابراهیم برو اندامی کمیته پیوندین دروی انجمن اجتماعی کردی لسوریه راگهاند کو به مبستا بشداریه د جوینن اپوزیسیونا سوریه ده ین تایبت به پروسه سیاسی سوری و کمیته دستوری شاندکا پلبلنج انجمن اجتماعی کردی لسوریه و هفته بیدا برف ریاض پایتخت عربستان سعودیه به بریکوا هروها برو دازانین کو شاندا انکسی یا کو سردان پایتخت سعودیه بکا جه حواس عقید فاصله یوسف ابراهیم برو پیکتی اسایشن پیده گرتنا بسر مالا اندامکی کمیته راویشکاریه یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه برپرس انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کردی لباجار قامشلو بزورا چکان او رواندن جدارکا تایبت جباجار قامشلو یا روجاوای کردستانی جریباز نیوز را اشکره کر کو شوابوری دمجمیر 11 گروپکا چکدارن پیده گرتنا بسر مالا محمد دحام ایو اندام کمیته راویشکاریه یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه هروها برپرس انجمن خوجهی یا انجمن اجتماعی کردی لباجار قامشلو بزورا چکان او رواندن همان جداره سربار کر کو و گروپ خو به اسایشن پیده دایا ناسکرن و جمال با تاویرا گوتیا کو اوه دو گوتنان جیره بیجن و پشتره و ایو وگره مالا خواه لیتانها چکدارن پیده سرکرده پیده کسی سربست نبردانه و چارن ویساویجی تانها ندیاره اوه دمکه بحث الهفکرن و نقشریه که نابره ترکیه و روسیا درباره ترفعته کن ها دست رژیم و پیده و ملیسیم بسر رژیم دیاتی کرن هری داویه جی هرگولی درباره الهفکرن و اره کرن به ایران رژی جبو همان باجاری هاتنا بلاف کرن اوه دمکه بحث الهفکرن و نقشریه که نابره ترکیه روسیا و درباره ترفعته کن ها دست رژیم و پیده و ملیسیم بسر رژیم دیاتی کرن هری داویجی هرگولی درباره الهفکرن و اره کرن ایرانی را جبو همان باجاری هاتنا بلاف کرن آژانسا تسنیمیا ایرانی بلاف کریه گوره کفتنانا برای ترکیه روسیا درباره ترفعته رو پلکدن جه پیوندین دوالی درباره دوسایا سوریایا جالیه کیوه هزین کوج آلی روسا و ترکاوه هاتنا راهینان کرن و تولی یک دزگهی ببن جالیه کی دن و ارتشا هر دو ولاتان گارانتیا نبونا تو هزک دن یا لشکری لوی نافچه ددن لگوری آژانسا تسنیم کو روسیا گارانتیا درخستنا هزن فرمی آنگو هزن رژیم و ملیسین بسر و چکدارن یپکی ین بسر پیده و جیتر رفعت دده و هزن روسی ترکی و براوانیا باجر و نافچه لخوا بگرن هروها وستونن آرامی لنافچه بشیوهی دمکی بجی بکن بریکو هل بجارتنن انجمن خوجهی و ین شارداریان ورنه پیکانین دما شرع عفرینه بداوی هات پیده سرکردین خوا ین لشکری و ین ریوبریا خوا لعفرینه برفت رفعت و برن هفدمی کو ری نددا سویلان کو خوا جشر و پفچونان رزگار بکن و درکون نهاجی نافچهات رفعت و در دورا و به تمامی کتید بن کنترول رژیم ده او جی به هماهنگی لگل پیده کو خانوین لشکری هین لترفعت جی هنه هفدمی هبونا بنگه گلشکری روسی کود دست بیکا شرع عفرینه خوفکشاندن و لتل رفعت بجهبون لسر في مجاري محمود عتيو سروكي انجمن خوجهية ترفعتي لداخويانيه که روزنامه‌وانی ده اشکره کربو کو در دوره 120 مالباتن رژیم و پیدی لترفعتي هنه و پیدی لناوا باجر و گندوارن وی بجبویه هفدمی چونو هاتنا سربست یا رژیم لوی نافچه
لباجار حسکه گمیه کلیستوکن زاروکان کتو ده انجام دا 15 زاروک بریندار بون. لباجار حسکه روجاوای کردستان گمیه کلیستوکن زاروکان کتو ده انجام دا 15 زاروک بریندار بون. جدرکه تایبت جباجار حسکه یا روجاوای کردستان جه آرک نیوز را اشکر کر کو گمیه کلیستوکن زاروکان لگولیستان خابور یا نزیکی تاخت الحجر لباجار حسکه روژا چارشمه ایواری کت د دماکو زاروک د گمیه دا دلیستن و د انجام دا 15 زاروک بریندار بون و جنه خوشخانه باجر را هاتنا و گهستن. همان جه داره سربار کر کو لگوری زانیاریان تو زاروک تانها جبرینداران راستی مرنه نهاتنا. جدره که جگنده میدان که روجاوان نیوز را گاند که روژا چارشمه گروپین چکدار ین اپوزیسیونا سوریه آگر به دارستان و گراوا دناوا گولا میدان که دا خستن و او شوطاندن. همان جدره سربار کر کو جدام کنترل کرنا افرینه و گروپین چکدار دست دانی بون سربندا و میدان که همو کلو پلنوی اروها چکداران دست دانین سر گشتیا کو کارمندین بنداوی یه آستا آوی د بنداوی دا د پیوان روزانه بوی کشتی د چون ناوا وی گراوی لگوری همان جداره آگر جبر ایوارا دوه و به وی گراوی کتیا و خلق عفنه ناوان دا ارتشا ترکیه العفنه بوی آگری آگهدار کرنا لیتانها حولج بو ومراندنا ایگر نهات نداین و آگر تا ویس به هنجی ویکتی مایا. زاروکن خلکین روجاوای کردستان راستی گلک زحمتی و آستانگین خوندنی تین. دناو وان زحمتیان دا د سلاداریا پیدیج دبستان و سیستم خوندنی را که دبا زاروکن روجاوای کردستان خوندنا وان لگور سیستما وان بری و بچه. لی زاروکن سرکردین پیدیجی دبستان رژیم دا دخینن. بهتر هرگولی دوی راپورتی دا. خوندن لتواهی جیهانی کارکی پیروزه و جه ریز و شانازیه و بنگاه آواکرنا بهتریا ولاتین جیهانه. لورا کو خلک روجاوای کردستان زاروک وان راستی گلک زحمتی و آستانگین خوندنی تین. دنا وان زحمتیان ده د سلاداریا پیده جدبستان و سیستم خوندنی را کو دبه زاروکن روجاوای کردستان خوندنا وان لگوری سیاستان پیده بری و بچه. جدسپیکا د سلاداریا پیده جدورین روجاوای کردستان را و او بکاری گوهرتنا سیستم خوندنی دکن. کوج قوناغا سرطایی دست بکرن و سال بسال قوناغین خوندنی دو گوهرتن تا قوناغا امدایی جی گوهرتن و دداوی دا وکو بریارا روژا سشمی هات استاندن گوهر دو قوناغین سنوی ین دهی 11 جی سالا بیدا 2019 بگوهرن. جدرین خوجهی دانزانین کوناون داری و بریا پروردهی یا سر به پیده و دست بچاپ کرنا پرتوکن کو پیده او امده کرنا دکن. هر لگوری جدران کوه د سالا 2019-2020 ده وی قوناغ 12 انگو با کالوریا جی وی لگوری سیاستا پیده وی وره گوهرتن. و به وی اکس سیستما خوندنه لدورین روجاوای کردستانه ین دبن دستالاداریا پیده ده همو وی ببن لگوری وی سیاستا کو پکه که دخوازه لروجاوای کردستانه بکار بینه. اف گوهرتنا کو لخوندنا زاروکن روجاوای کردستانه تکرن ریوبر پیده بخواه نخوازن زاروک وان دوان دبستانان ده خوندنا خبر دوام بکن. و زاروکن خواه دبستان رژیم ده دنه خوندن. وکو بریا چند روزان هات خویا کرن کوکور ریوبرکی پیده بناوی هم بر حسن پلای که د قوناغ نهیده آنی و باوی بیوی که سرفراز بو و لسر و پلا خویا فیسبوک اویک بلاف کر. هروها لسر خلک روجاوای کردستانی سپاندن انگو فرض کرن کو دبل دبستانی وان خوندنا خبر دوام بکن و خوندنا زاروکان د دبستانی رژیم ده قدغه کرن. اف کریاره کو پیده پی رادبه و گوهرتنا وان جه سیستم خوندنی لروجاوای کردستانی را بو جه مطرسیا خلک روجاوای کردستانی و بو سدما دربدری و پنابریا به هزار قطابی و خوندکاران لدروی روجاوا تا خوندنا خواه بردوام بکن. لگوند برمجا یا بسر گندوارن عفرین و دبستانک جبو زاروکان جالی خوبخشن گوند برمجا و هاتا وکرن. ماموستین گوند برمجا یا سر بنافچه ماباتا و لگندوارن عفنا روجاوای کردستانی با آلیکاریا خوبخشن گوند برمجا و مختار گوند دبستانک جبو زاروکان وکرن. دوی دبستانی دا ریبازن خوندنه دو قوناغ سرطایی دا تین پیشکش کرن. ماموستین کو وانایان پیشکش دکن همیج ولاتین گوند برمجانا. لگوری شیانین خواه ریو بریا دبستانه دکن. تاویکو گلک پیوستین پرورده جبو دبستانه دوی ورندابین کرن. لیبله وکو گاوای کم ماموستین گوند دبستانه خواه وکرن و دو پرورده زاروکان دا بردوامن.
درباره سازکردنا کمیتeyeka destûrî hin berpirsên pilebilind ji her sê welatên Îran, Rusya û Tirkiye civiyan. Sazkirina komîteyeka destûrî li Sûriyê gengeşe kirin. Derbarê sazkirina komîteyeka destûrî û karê wê li Sûriyê hin berpirsên pilebilind ji her sê welatên Îran, Rusya û Tirkiye civiyan. Sazkirina komîteyeka destûrî li Sûriyê gengeşe kirin. Şandiyê navdewletî yê taybet bo Sûriyê Stevan de Mistura di daxuyaniyekê de eşkere kir ku berpirsina pilebilind ji her sê welatên Îran, Rusya û Tirkiye danûstandinên ektîv derbarê sazkirina komîteyeka destûrî û karê wê li Sûriyê kirin, di encamê de li ser zemîneke hevveş di vê derbarê de li hev kirin. Stevan de Mistura serbar kir ku biryara di hefteyên bên de hin civînên din di navbera her sê welatan de werin encamdan. Ji dereke taybet ji nava koalîsyona opozisyona Sûriyê ji malpera Eneb Beledî re eşkere kir ku her yek jê şepêla Sibaroj, şepêla Qamh, platforma Mosko navên berbijêrên xwe bo sazkirina komîteyê di civîna Cenevê de ku di navbera her sê welatên gerantîdar Rusya, Îran, Tirkiye de roja duşembê hatibû encamdan pêşkêşkirine. Wilayetên Yekgirtî Amerîka biryar da ku xwe ji encûmenê mafên mirovan yê ser bine tewên Yekgirtî ve li Cenevê vekşîne. Di çerçoveya Kongreyekî Rojnamevaniyê Hevbeş de Mike Pompeo, Wezîrê Derveyê Amerîka û Nikki Haley nûnera herdemiya Amerîka di netewên Yekgirtî de biryara vekşandina wilayetên Yekgirtî Amerîka ji encûmena mafên mirovan ya ser bine tewên Yekgirtî ve ragihandin. Di Kongreyê Rojnamevanî de Pompeo encûmenê mafên mirovan bi beravanîkirin li rejimên nedemokrasî tomatbar kir. Nikki Haley jî ragihand ku encûmenê navhatî mafên mirovan naparêzê Amerîka biryara vekşandinê jî standiye. Di roja cîhanî ya penaberan de netewên Yekgirtî ragihand ku bêhtirî 68 milyon kes li cîhanê derbider û penaber bûne. Bêhtir hûrgulî di vê raportê de. Netewên Yekgirtî ragihand ku hejmara penaber û koçberan bi sedema şer û nakokiyên li cîhanê di sala 2017 de gehiştiye 68 milyon û 500 hezar kesî. Komîsyarê Bilindiyê Karobarê Penaberan Filippo Grandi got ku ew di demeke hestiyar dane û pêwîstiya wan ya giring birêbazeke cîhanî nû derbarî penaberan û koçberiya bi zorê li hemû deverên corbicor li cîhanê heye. Grandî berdewam kir ku hejmara penaberan yên ji welatê xwe bi sedema şer û nakokiyan baz dane gehiştiye 25 milyon û 400 hezarî. Ji hejmara 68 milyon û 500 koçberî bi zêdebûna 2 milyon û 900 hezar beramberî sala 2016 ku hejmara herî mezine ya di komîsyonê de hatiye tomarkirin. Her li gor raporta salana ya Komîsyona Bilind ya Karobarên Penaberan ya Biser Netewên Yekgirtî ve ku hejmara penaxwazan di dawiya sala 2017 de gehiştiye nêzik 300 hezar kesî. Hejmara koçberan gehiştiye 40 milyon koçberî ji 40 milyon û 300 hezar kesî di sala 2016 de ku hejmara koçberan di sala 2017 de kêm bûye ji ber ku 5 milyon kes vegeriyan welatên xwe. Grandî ji bo pêşkêşkirina çareseriyeke rastaqîne ji şer û nakokiyên li cîhanê rû didin ji bo rêjeya penaber û koçberan kêm bike got tu çareserî li esmana ji bo aşîtiyê tanha tune ye. Tirkiye welatî herî bêhtir e ku hejmareke mezin ji penaberan li xwe digire. Ku hejmara penaberan yên ji rekeznameyên çûde gehiştiye 4 milyon penaber. Ku ji wan jî nêzîkî 3 milyon penaberê Sûriyê hene. Berdevka binavê Wezareta Derveya Rûsya ragihand ku hebûna leşkeriya biyanî di Sûriyê de nahêle proseya çareseriya siyasî li Sûriyê birêve biçe. Maria Zakharova berdevka Wezareta Derveya Rûsya di Kongreyekî Rojnamevanî de got ku hebûna biyanî di Sûriyê de nahêle ku ew di çareseriya siyasî ya krîziya Sûriyê de beşdar bibin û ev yek dihêle ku hêviyên terorîstan ji bo berdewamiya terora wan bimîne. Zakharova her wiha behsa giringiya dîtina çareseriyeke ji krîza Sûriyê re li gorî biryara navdewletî hejmara 2254 encamên Kongreyê Diyaloga Niştimalî li Sûçî ku serwerî û serxwebûna Sûriyê were parastin. Guhdarî û şopînerên me hêja berî emnûçeyên xwe bi dawî bînin dubare em ê sernûçeyan bi bîra we bînin.
بمەبەستا بەشداریە دجێڤینên ئۆپۆزیسیۆنا سووریەیەن تایبەت پرۆسەیە سیاسیە سووریەدا و کۆمیتەیە دەستوری شاندەکە پلە بلنج ئەنجومەنە نیشتمانیا کوردی لە سووریێ وێ هەفتەیە بێ بەرەڤڕیادا پایتەختە عەرەبستانە سعودیێ برێکەوە. ئاسایشên پێدێ ئەندامێکی کۆمیتەیە ڕاوێژکاریە یا پارتیا دەموکرات ئا کوردستانە سووریێ بەرپرسێ ئەنجومەنە خۆجەهیە ئەنجومەنە نیشتمانیا کوردی لە باژارێ قامشلۆ بزۆرە چەکان ڕەواندن. گەمیەکە لە ئیستۆکێن زارۆکان لە گولیستانە خابوور لە باژارێ حەسەکەی کەت لە دەما کۆ زارۆک دگەمیە دەدلیستن و ئەنجامێدا 15 زارۆک بریندار بوون. گروپên çekdariyên ser bi Tirkiye ve agir bi daristan û gola di nava meydankêda ya li Efrînê xistin û şewitandin. Maria Zakharova berdevka Wezareta Derveya Rûsya radgîne ku hebûna biyanî di Sûriyê de nahêle ku ew di çareseriya siyasî ya krîza Sûriyê de beşdar bibin. Her şad û bextewar bin.